Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Voilà, haray ko ilo la diaspora africaine. Ande ko lundi 8 septembre 2025. Donc, ngari do hande den jogi do invité be dido. Ibe ko WhatsApp do. Donc, Bappa Jamiu kanyung Sir Khadija Florida. Donc, haray en yewtay do hande fi cadre Fouta wandi nyande mi wanno do live fi mabbe. Donc hande kadi e yewtay fi mabbe enen be invité be men do parce que c'est très important. Après kadi ko fen live divers mi wawa yewde seda pour l'armée républicaine, l'armée guinéenne. Voilà. Là c'est pour terminer le live, ça serait en français. Voilà. Donc haray do en yewtay do e pular. Ko laabungal pos ko muynu den kon do haray ko fi be cadre be witi be do cadre Fouta wonbe jibude Fouta gilande man nebi habbitibe pullo Fouta on o lamota ko lagine be witi be do cadre Fouta cadre wadube association fi wata lamungu yaaru Fouta wadube bloc contre Cellou Dalein Diallo ɓeɗo ɗen en yewtay fi maɓɓe haray nommi ɗo faala yo jama on senditu moƴƴa parce que c'est très important yo yimɓe ɓen faamu tigi tigi wonɓe en sattinande ɓen on yiɗo nyandem mi wolani on ɗo fi seeɗaɓe wanno président maɓɓe on Fouta cadre ko Ahmed Tidiane Souare. Kanyum Ahmed Tidiane Souare on andi ko ex premier ministre Lansana Conté. On fami on woni Ahmed Tidiane Souare. OK. Kanko ko neddo mo wannanda hoore mani o laamike fondo Lansana Conté o hebi postiji o woni neddo mo wannanda hoore mani vraiment hande on ko ben duano daranade Fouta Diallo mais kono be woni himbe intérêt personnel dum do no jokki en no soñji en ko dum wadi simi yi goddo no aybina président Cellou Dalein Diallo mi wawi wa fintori parce que ça fait très mal yen hebu neddo mo wannanda hoore mani himo teddini mo respecti en himo woni patriote harakadi ko on himbe ben sappoto fi ay bingol ça m'énerve et je ne vais pas tolérer cela hande non ko yewteten do fi be do kon c'est très important sendite moƴƴa hino wodi do kadi wiete be Hadja Aisha Ba Diallo on andi be do kadi be woni ministre de l'enseignement mi sikki way ministre de l'enseignement e do kadi ala ko be hebali hande mi nani sa hay modi mabbe no foyi no nawni hina yowgol danko modi mabbe dey ko argol jiba Fouta hino be do il sibe organisade fi jibugol len baynon enen jibinande Fouta nden enen on himbe ben alay famondirde be do kadi dum don no arrange be ko en famondira kon parce que kambe kadi ibe jokki haaju mabbe kala faala do lamade lagine be arabe laminamo mo Fouta on haysi lamaki ça c'est pas leur problème. Donc Thierno Oumar Ba on non kadi no tawa Thierno Oumar Ba voilà ko beedo den ko yo mandi to moƴƴa inde mabbe den beedo kala ko fottudon e mabbe si don faala marte parce que c'est les ennemis du Fouta. Mariama Sénégalais non abanda bo donc ça dit Mariama Sénégalais on non kadi buyno andimo voilà. Donc on va revenir avec nos invités. Ben donc kadi be halanay en fi bedo donc Bappa Jamiu kanyum e Khadija Florida. Kambe kadi be wawa e yewtude fi mabbe do joni. Oya honno Aliou Donato Diallo. Aliou Donato Diallo on don kanyum kadi no tawa e be faala be jibude Fouta Diallo. Be wiibe Fouta Diallo laamu ngu wanayo yaaru Fouta few be tawa. Boubacar Bari UFR odo kadi no tawa ɓeɗo non no famini kamɓe ko hiɗuɓe Fouta ko ayɓe Fouta ɓe vrai ɓeɗo parce que ɓeɗo fof si ɓe daranino ke Fouta arayno na ɗo Fouta fewndi awa haray ɗum ɗon koye woni ko anduɗen en fof
o wiyeteɗo ɗo kadi Tunkara préfet gaño Fouta ayɓe Fouta ɓen mandi to ɗo moƴƴa inde ɗen Tunkara préfet parce que en tant que non menen en tant que menen onon hiɗon fonsude hiɗon wadde réunion ji mon ɗi men dénoncay on parce que on doit ka jiiɓude Fouta men jaɓata kadi jiiɓon Fouta si on faalaka laamu menen meɗen faala laamu si tawi onon na on citoyen menen komin citoyen komin guinéen menen men mawlanta hay goto fi laamu fewtata men fewndo amen en c'est-à-dire en 2025 au 21e siècle hara fewndo ko men nanayno fewndo 58 fewndo Sékou Touré ko waɗayno hara ko onon hollata men ɗum hara meɗen wuuri selli men sali. Nous avons les réseaux sociaux pour vous démanteler one par one. On ne va pas vous tolérer, Inch'Allah Rabbi. Vous êtes déjà près de 200 personnes, partagées au maximum. Tcherno Boubacar Diallo, Makale Traoré, Aïbe Fouta. Mais anda sina bengu Ousmane Ba Ousmane, Makale Traoré. Si j'ai bonne mémoire, ko bengu Ba Ousmane, si j'ai bonne mémoire. Ba Ousmane hikki donc. On andi Ba Ousmane ko UPR. Ko ɓeɗo kadi jogi parti fi jibugol na do fi moƴƴingol fi jibugol fewndo Alpha Condé fokkitani 3e mandat o yeeyi o tawti kadi Alpha Condé o leymo tawta force vivant o tawti Alpha Condé fi wondum fi wo hollugo wono Alpha Condé holliramo no laamu ɗaɓɓirte wo ko ɗum o tawtino Alpha Condé wo sa falama laamu a bakkoto laamu ngon joni noon o bakkike Alpha Condé ha Alpha Condé waɗama coup d'état joni kadi ko waɗuɓe Alpha Condé coup d'état ɓen waɗuɓe 3 ans de transition toɓɓe sappo hay wotere ɓe timminali ko ɓeɗo kadi Ba Ousmane jokki wonno ekkitade no laamu ɗaɓɓirtem c'est à dire ko fi haala ngollon kala jokkuɗo ɓeɗo ko Adem mo sella e hoore ko Adem mo ala ndimu ɓe hulata Allah ɓe hersata parce que si ɓe hersayno ɓe wolitatano hay fi politique ɓe. Donc, haray ɗo non, ɗen arana ɗo ɗen kadi o wiyeteɗo ɗo ɗen général Aminata fewndo ɗo ɗen ni ko oɗo woni yaltude ko oɗo ɗen wo Mamadi Doumbouya no waɗi général jo debbo Fouta mo sikkude menen meɗen haaja e ɗum si tawi ko fiiɗa waɗa général ko ɗum wonɗa jibirde labbe an général Aminata Fuyante parce que ko Aminata Fuyante parce que vous êtes des vanipiés hay fus on ala dignité, on ala ndimu. Ange sellu balde men yiko on wadde labe kon. Mais ça va vous coûter très cher. Parce que comme Mamadi Doumbouya holordon, et il va dégager. Et vous allez voir que nous, c'est-à-dire, on wawata djibou de Fouta. Vous êtes trop petit. Wallahi, vous êtes trop petit. On wawata, men wurata, men anda ko feundi, men jodo ha djibon Fouta, djibon lagine. Ça ne marchera pas. Donc, après si, donc, Général Bachir, il mo fanki mo wadde kuuɗe makko ɗen intérêt personnel intérêt Fouta tu t'en moques intérêt lagine tu t'en moques aba menen non men inni on va dégager la personne à qui vous comptez sur lui donc au général Mongon Mamadi le boucher de Conakry menen non il va dégager vaille que vaille voilà on jibata Fouta jibo lagine men joɗo men fankana on ɗum ko ɗo noon mi hattata taw mi jonna konngol Bappa Jamiu mi ala mo présente de kanko tigi yo yettu kongongol Bappa Jamiu a hindike antenne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. O min jallo Mamadou Moukhtar jallo Bappa Jamiu jeyaɗo e nder Mali yemberen ka sous préfecture Telire préfecture Mali yemberen e nder o région administrative Labé. Mi ara ɗo fewndo ɗo ni koko en sikkano woni ko heɓuɗen ko en falano ka woni to heɓuɗen en gerdi e Alpha Condé duuɓi 11 Allah waɗi Mamadi Doumbouya tawama e ittuɓe Alpha Condé en foppu men weltoriɗe ɗum ala façon ko en weltaki min ha hande ka won ɗo yimɓe ɓen no jindina ka min no ɗon wi Mamadi Doumbouya
akeme ko mi welti non de nyande mi do sikkude discours mo wali on alla dani en newende yimbe lagine be fop welti hande ene weltinobe be fop ne nyande wonnobe jalde wonnobe wullude be nde nyande hande ko be ndo woni jalde wonno weltinobe ko be ndo woni wullude hande dum do ko dansere molanado haray gilande ma duubi no feƴƴi seeɗa duubi ɗiɗi ɓaawoɗo mi fuɗɗino yewtade yimɓe ɓe mi inni e yalti yimɓe wonɓe ɓen e jamfaade fuuta wonɓe ɓen e jamfaade lagine ye yaltin photoji maɓɓe denon senginɗe maɓɓe ɗen si tawi woni ɓe jaɓaali holliren hay ɓiɓɓe maɓɓe ɓen ka réseau sociaux no gasa barki allah ko hollirde ɓiɓɓe maɓɓe ɓen kon ɓe ɗenjoto ɓe ɗuyta ko ɓe woni wadde kon jamfagol fuuta jamfo lagine sabanamo jamfike fuutara jamfike lagine joni noon ko wonni moteur maɓɓe on mi haalanno on alhaji abdourahimi maleya kono kanko inde makko nden alaɗo premier on fewndo mo waɗi président jamfagol ngol woko fuuta cadre joni noon ko ɗum ɓe innata woko intellectuel joni noon hiɗo gandi enen fuuta ko jogiɗen ko ande e lette jogiɗen wona yimɓe intellectuel ɓe woni ton en ɗuuɗa jogade toon intellectuel ɓe sodade janno tawa intellectuel ɓe par ce que gilandema fewnoto lasana konte ka o iwno ka premier ministre yagal ko enen e makko wondi hiɗe littude fiino wawi ren heɗirde laamu on ɗon mi somo inni ko intellectuel jom min jaɓay sina ɗum nokkere buy no woodi kaw rewata o wawa heɓde no ñamira jawle o itta ko woni kon opposant kono o jaɓali si ɗon haray mi arta mi inna elhas amadou tijjani soire ko neɗɗo ɓurɗo wonde dansere e nder Fouta Diallo iɗon gandi elhas amadou tijjani soire fewndo wonata premier ministre ɗon gandi ko lansana fuyante woni ko lontino premier ministre yagal ngal lansana kuyate lansana kuyate fuyante fof ko hunde wotere ko inde wotere noon donc parce que eɗen gandi kamɓe kadi koɓe waɗi comme fewndo alpha condé ko ɗum addi en fewndo ɗo ko ɗum waɗi si min ni mo fuyante donc eɗen gandi kadi ministre ɓe o nomunoɓe fewndo o addano ko lissuɗen kadi ha yimɓe bus wara o ari o waɗi ɗum kañum kadi o waɗi affaire rasisiyagal o nomi yimɓe makko tout hay lasana konde tigini ɗum ɗo jetta liste o donc aray ɓeɗo wiitiɓe ɗo ko cadre ɓe haray ko yimɓe faalaɓe jiibude kamen joni noon kanko alaji toujours mi arta ka alaji tijjani soire fino faamiron minen ko minen jeeya nokku gotu koto makko ko kanko woni halfinaɗo fi islam on e nder mali yemberten o nani jasere e angal ndimu e teddugal ko waɗi kon e ɗi lebbi feƴƴiɗi ɗo ñamugol ngenari kellana o transition ɗo ko tawata hara wona faalaɓe accude laamu jonni ka yimɓe ɓen ahadi ko ɓe halduno e jama on ko tijjani soire alaji alpha amadou kour no wawi témoignade alaji alpha amadou kour diallo sadakaji ɓen e ɓen allah inno alaji usmani fata ko en ɓe kafuno 4 milliards de dollars 4 milliards de dollars je dis bien 4 milliards 4 millions de dollars 4 millions de dollars million ji nayi dollars ɓe kafuno ɗum ɓe jonni boubacar kabre mi sikki ko o wonno non boubacar sompare ko kanko wonno président parlement on fewndo on tuma kanko tijjani soare ko yoɓaɗo dongal kaalisi fii wona ɗin ɗo mbuɗi tungoy ɗum ɗo ko goɓe ka parlement tun hendino fiyoɓe wotu wuyi fi nomugol mo on premier ministre tijjani soare ala ko pullu fuuta lettanakimo waɗanaalimo teddungal wayro nomama premier ministre ala façon ko yimɓe yahaali teddinimo ko fattu leñol par ce que ko fattu leñol taw waɗano premier ministre o formuno woɓɓe o daaɓi ka makko o inni wondema ɓen ɗon koye jannuɓi e makko ɓen maninka par ce que kanko wona o pullo alaji usmani soire mawɓe maali ɓen fof nodditi alaji usmani soire on to maari ben o suka weteɗo laaka jallo hino wuuri ɓe fof ɓe ari ɓe mooɓi ɗon ɓe inni wondema suware tijjani suware o reconi sa
o itta ko waɗi kon par ce que rew makko ɓe yeetike mo wondema menen ko men fulɓe ko ɗum kadi min anda ono wona on fulɓe ma henen wona en fulɓe sa addi ɗo janno ɓiɓɓe amen ɓe manin ka wona ko sikkulako ko ay yaltata ka galleji ɗo holtuma mawɓe ɓen fof fotti maali haldi fotti yoɓe haalan Ousmane Soare si tawi woni Tijjani Soare jaɓaali ko woni kon haray kanko ko pullo o jaɓaali ndimgo Allah waɗi e maɓɓe ngun par ce que ko kamɓe halfina imamu yagal ngal premier imamu yagal ngal e nder Mariamberen kono lasi miɗo wolli ɗum ɗo fof ko fi on faamu teddungal ko yimɓe ɓe jonnimo kon o jaafini hoore makko joni noon way ɗum ɗo waɗi Alhaji Ousmane ko kañum miññiti Tijjani tawi joni ko obligé ma kanko Suware o yaha kanko Ousmane o yaha o won waɗaɗo imam arano to on ɗo Mariam tawi ko ma o yaha o yiida e o yaha o yeetomo yo retiru konko waɗi ɗon on tuma o retiri donc joni en continue on ɗon on ko layifujo molanaɗo kono na tawɗo layifuyagal o jangganɗo hoore mum layifuyagal nande haray ko wiya kon ko cadre haray ko ɗum ɗon addi ha woni layifu par ce que enen cadre ɓe men ɓen à 98% ko layifo ɓuri ɗurude si yiwi ɗon haray en aray e Hajja Aissa Ba Diallo oɗo kañum ɗasinɗo hoore mum par ce que ala façon ko heɓali teddungal kono kan kadi o jasini hoore makko en aray kadi e Ceerno Oumar Ba oɗo kañum kadi ko tawaɗo e jasinɗo hoore mum e Ceerno e Aliou Donato Diallo oɗo ko hay yimɓe makko nengimo sansi aray oɗo kay kadi ka cadre ɓe jasɓe o jeeya Mariama sénégalaise o kañum kadi o yi kanko ay o jaɓaali jammitade ko Guinéen ko sénégalaise o wi hoore makko donc oɗo kañum kadi kaka jasɓe ɓen jeeya donc e Boubacar Bari IFR ɗum kaka parti mi sikki haray kaka mi anda soɗo ka parti ba Ousmane estay kaka parti oɗo onne ndeke Sidia Touré donc mi kañiri ka Sidia Touré o woni donc oɗo kañ kadi o gandi ko pire nafiki donc si yiwi ɗon en aray e Tunkara préfet o kañum kadi ko tawaɗo e janfanteɓe ɓe wonɓe janfade Fouta Janfo Lagine so yiwi ɗon en aray e Ceerno Boubacar Diallo janfante o ko cadre Makale no gandi Makale Traoré ko oɗo yahuno ko Alhaji Sellu oɗo wonno premier waɗɗo désordre on 2020 ko oɗo yahuno ara num inni tawti Alhaji Sellu ɓe wondi ɗon ha ko saison on ferma ɓe wondi nder ton ha woni 3 jours après o inni kanko haray o yaari ka Alpha Condé o ƴetti ka groupe ko wonduno ko fof ko yeto taydata ko renseignement o ari ɗon tawi ko leññande wonno koɓe inni wondema Ousmane Gawal ko leññande wino wondema o piiji makko no wujja andir ton ko yimɓe jampanteɓe ɓe fof maɓɓe donc si yiwi ɗon haray e garay e o wiyeteɗo Ba Ousmane ɓe gandi Ba Ousmane miɗo ɓuri tamɗinade Makale ko ɓeygu Ba Ousmane ɗo gandi noon Ba Ousmane nene Ba Ousmane e André Touré ko goto woni baben maɓɓe donc joni noon si tawi woni Sékou Touré Nduru Buuse neɗi goɗɗo on ɗo yihi imo ne'a e ñamugol tew yimɓe o yihi kadi faalaɗo ñamude tew yimɓe o gandi o waɗoto on ɗon ko ɗum waɗi si Ba Ousmane baɗi o gouvernement transition ɗo par ce que ko buusay ɓe yimɓe donc aray ɗum ɗon koko tawi ñamugol tew ɗumaɓe kono noon ko pi moƴƴuɓe kadi wonno wona ka yumma makko wona ka ɓen makko ko yimɓe moƴƴuɓe wonno ko jibinimo kono noon kiɗo gandi moƴƴo ɗo jibinatamo aray ɗiwi ɗon en aray e o wiyeteɗo o ko général Aminata oɗo général Aminata ko nene oɗo adi wonde pilote e nder Lagine Conakry debbo wona kanko fof wiyede no kelli e nder rewɓe kelluɓe no wodi Lagine debbo kelluɗo ko neɗɗo mo jaɓata jiiɓude hoore mum neɗɗo mo jaɓata janfade hoore mum oɗo o woni wullinowo nene ɓiɓɓe goo
imo tawa e wonɗo warde ɓiɓɓe neniraɓe ɓiɓɓe bandiraɓe ɓiɓɓe sonnaɓe imo tawa e wonɗo warde ɗum o nene ɓiɓɓe o wara ɓiɓɓe yimɓe kadi oɗo ko jasɗo tawa e jasɓe ɓe mi yii kadi koɓe yehi kon ka alaji badru kañum may ka alaji abdoul gadiri jom fo e o dimanche ɗo ɓe yehi ɓe forci ɓe signini ɓe kadi ɓe forçaɓe de wayi ko ngenariyankoɓe ko ñamay ɓe ngena sa ñamani goɗɗo ngenari o ari o wi simo yiɗi o ara winna ya hirsu ɓiɗɗo ma o a hirsaymo par ce que ɗa ñami ngenari makko ndin sa waɗani ɗum o hirsama an ko ɗum asiɓe signe ɗum ɗon ɓe indi kamɓe ko si à la constitution mene men inni non à la constitution donc aray hikki ɗon général Bassir ndiyam ɓuuɓiɗam waray ɗan karan général Bassirou Diallo eɗen gandi en fof général Bassirou ko oɗo woni laamiɗo on wo ko sécurité makko on fof ko sécurisugol Mamadi Doumbouya e clamɓe makko ɓen haray noon o woni yeeso kon itta e kumpa miɗo toro jama lagine on fof surtout enen ɓe Fouta Djallor ɓen par ce que fuuɗuma moƴoɓere maɓɓe nden moƴoɓere fasiqiɓe ɓen ko wiyete ko Fouta cadre wo ko Fouta cadre ɓeɗo ɓe cadre hay hunde si wona jamfa ɓe cadre wuttugol jaɓtugol jeenugol bonnugol ko ɗum woni golle maɓɓe ɓeɗo noon iɗen haani yewtude fi ɓeɗo ñande wo e ñande par ce que mi fuɗɗi nokke dénoncude ɓe gilandema ɓooyi yimɓe ɓen addanimi message accu wona o yii fewdo on tuma son jaɓuno ɗum harayno ɓeɗo ɓe sustano wadde liponeji ɗi ɓe waɗɗo par ce que on tumari ɓe formali oɗo association gilandema ɓe formi mo ko hedde 4 mois ni gilandema ɓe formi mo nduɗo lewru wonta hedde 4 mois miɗo jogui renseignement ji ɗin total donc haray nene gotoɓe musidɓe haray simi hewti ɗo miɗo darade ɗo mi jonnita yewtere nden gesa ilo ba si tawi woni mi wawa artude miɗo wawi artude ok miɗo toro jama o fof yo immo denon sen ɓe ayɓe men wiyen kadi non à la constitution mensonge en falaka on constitution enen yiɗe mari constitution mo 2010 o marɗen haaje mum miɗo toro jama on kadi fi Allah e finlaɗo enen wonɓe ɓe en extérieur fop mo ɓe men yo ndaaru ko waɗata junngo ngon ka jiifamo yaltina goɗɗum wallitoɓe yimɓe men ɓen woni ko Afrique woni ko Europe woni ko Asie woni nokkel ɗin fof yimɓe ɓe yalta manifesta ɓe heɓa ndiyan ko ɓe yara ɓe heɓa koɓe fittiran ngulendiji maɓɓe e ko wayi tawal ɗum kono wota en jaɓu o nouveau o mo ɓe faala wadde ɗo 21 septembre ɗo ɗum ɗo si yawti o ɗuma maɓɓe ɗo si yawti ara ɓe hollaka ko fuɗata si setta kon haray haray moƴƴanaali en toro Allah noon yo Allah faamin en ande wondema fewnɗo doole men de fopp ko manifestation kala mo nanɗon no inna manifestation wona ɗum ɗo woni solution ande ko wonduɗo e CNRD ande kadi ko fasiqijo ko naafiqijo ko bilmo waddatijo ko neɗɗo yarowo ƴiiƴam ko ngenaari yanko ɓen noon ko yoton ɓe ɗoganoɓe inna wondema ko opposant ɓe puusi ɓeɗo ɓe fellaɓe fetray tous ha hande opposant jo meeɗa nelde goɗɗo kaari fella goɗɗo gilalnema ɓeɗo fuɗɗi e fellude ɓeɗo fuɗɗi e warde ha hande o meeɗi yiwde pay ko gotu ɓe wara goɗɗo hara ko police makko gendarme pourtant ɓe andi ɓiɓɓe maɓɓe gon tooni ɓe andi ɓeyguli maɓɓe ɗi gon tooni ɓe andi famille ji maɓɓe ɗi gon tooni si tawi no woni ko yettodirgol harayno ɓe yehino ɓe wari famille ji ɓen ɗon ɗi min ñande o ñande miɗo yeetade nangue police e gendarme e ɗuma ko yiwɗon fof e ɓeygureji mum ɓeebi noon ɓe wara noon ɓe ko ɗum siɓe accawargol ɗo kono hay goto waɗal ɗum awa mi haalanno ɗum ɓeɗo ko kamɓe gouvernement on hiɓe gouvernude ɓe wara en enen noon en faalaka hande kat ɗum ɗon joni jama abbolen fof daro ikka monne haray ɓe daro ko wana ɗo hande ko le 8 septembre 2025 Diallo Bappa Diamé merci beaucoup Bappa Diamé haray jarama boy intervention on ɗo en jonnude konngol ngol Khadija Florida haray mi yiltito ɗon e Siradio mi yiɗoɗen commentaire Siradio mi anda ko Siradio Dabo mi anda mi yejiti ɗum on mi nani mo inna vraiment wo c'est fini quoi c'est que haray hande kadi ala ko waɗe hande kadi donc haray ɗon on Siradio mi faala ya ittu ɗum ko hakkilma onon wonɓe ɗo ɓen fof wonɓe addude cœurji ɗin vous avez été ici près de 300 personnes merci beaucoup merci pour les cœurs haray noon Siradio ko ya andu wondema
si tawi hida holi ko citoyen jo guinéen ko ya wonu ko placement wata jabu goto tappe ko hakkille hande be jetti kambe gouvernement on fap le problème de la Guinée be jetti dum be dewti e hore Cellou Dalein Diallo hande ko palais Mohamed 5 hay habidude be ngumum ko Cellou yata Fouta cadre fop ko contre Cellou andi non do enen citoyen be andube ko faala ko enen wiibe hande kadi en yida jamfantebe ben en yida traître be ben ko faala den enen kadi ko neddo ardo todo mo impose ten enen citoyen be Guinée ben ko enen hato ngini e Cellou ko Cellou inni jamfota ko en ko Cellou inni yiltota ko e combat on ko Cellou inni hay postiji international ko jonnete kon kanko c'est bon parce que o ida en jamfade o ida hersen ay non be Cellou Baldé be Ousou Falima en be Bawuri en be Tidjani en do cadre Fouta mi anda ba Ousmani en ko enen non Guinéen be ben wadata be ko place mabbe ko enen andinta be enen c'est-à-dire en moƴƴina Guinée avec les dignes fils de la Guinée donc non ay haray mo be ko mudum avec les dignes fils du Fouta wata goto tappe ko hakkille fus bonali tandi ko honto ɓurata weltagol sa ko stawno Allah waɗano hara jodo dayno e président Cellou Dalein Diallo ko ɗum ɓuraynoɗa hoolagol hoɗɗoɗa kadi wata goto bonnu hakkille mon wiɗo on Cellou Dalein artata wiɗo on Cellou Dalein tawetake élection wiɗo on Cellou Dalein hande kadi hay arolotako ɗum ɗon ɗen ƴette watton ko teppe neɗɗo goto leydi fof gouvernement gumo ko kanko tumbe huli onon ko on Fouta cadre hun nayla hun kun gaynana hoore mum ay fus hara ko on bonnata hakkille mon mais c'est pas possible il faut être sûr de ta citoyenneté il faut être sûr de toi et fier de toi min ba Ousmane si be dari yeso an c'est des vanipiés Ousou Falima vanipié Bawuri vanipié oh yete Ahmed Tidjane Soare do vanipié min bedo fop c'est des gens que moi je ne peux pas hollugol c'est-à-dire respect parce que be hollali hore mabbe be mérite respect mi yennatabe mais kono teddungal ko yete teddungal kon respect en français be mérita dum don parce que ils ne sont pas des vrais citoyens ko dum wadi simi inni enen jibrinande lagine citoyen fils du Fouta anden hoore men teddinen hoore men waten hebu référence sifa Cellou Dalein Diallo hara ko sifa be tappaten hakkille c'est pas intelligent heureusement qu'il y a les réseaux sociaux nous allons les démanteler one par one do non mi haala do mi weltano ono wonbe jippinde do kerji dim fop mi apprécie kadi mi ɓurta weltagol kadi parce que vraiment vous êtes nombreux et vous êtes en train de faire votre travail ko en wallindir do non jonneten kongol ngol Sœur Kadiza Florida. Merci beaucoup à toi ma sœur. D'accord. On jarama de mi salmini onon kala tawtaɗo ka ilo de la diaspora ɗo mi yi commentaire goɗɗo goɗon no inna wo c'est fini pour nous on doit plus se battre mi falana yon ittu ɗum ɗon ka hakkille moɗon andi goɗɗo seɗa faala wadde golle a wonay positif kala ko jokkuɗa woni positif andita ɓeɗo hay nokkuɓe yata on nani déjà kamɓe wona élection ɓe woni wadde parce que élection ji ɗin wawatake organisé ɗe e ɓawo alhaggi Cellou Dalein Diallo mo ɓe yo waɗɗum ɗon ka hoore mum jogitora ñiije mum ɗen ɗum non ko go'o jeune ɓe e rewɓe fewndiɓe e mawɓe men Fouta Dialon acce immoɗon wattano yili e ɓe ngure mon nden Fouta Dialon sina ɗum haray gasali hande kadi paykum men no fella ɗum ɗo mi sikki ɓay innama manifestation jiɗɗin hay fusɗi ala e duncude joni oɗo ɗo wonaka manifestation o fella
ko tawaɗo no jooɗi e nder galle mum fella ala haggi sellu no woɗɗiti lagine sakko inne ko kanko kadi immini manifestation yo fiiso fellama donc andi ton haysi manifestation organisama ɓa woɓɓe no jooɗi hande réseau sociaux no wowla ko faalano henna ko manifestation jiɗi woni warde yimɓe ɓen joɗon ka fi Allah hoti annabijo nda are oɗo si tawi ko manifestation felli kumpay kum hande kadi fella kum ɗo wona manifestation mi sikka hande nodditaka kono hande goɗɗo kadi warama ko ɗum andirta ngu laamu wonde nge gerdude ɗo ñaari alaɗo min hay ñaari mi yiɗa min bare no ɓurani mi ñaari par ce que bareru si ɗum wotti tun anday ko bare wotti no gasa abaɗor tan wonɗo sengo koyen immo dartoɗen yaltuɗen en yalta e maayay yaltuɗen en yalta ɓe naata e wara en naatuɗa e politique a naata e politique no yawde naata haka nder suudu ma naata haka nder reedu maɗa ala ko daɗira ɗum noon ko go'o e hino kadi yimɓe ɓe ala golle yimɓe wonɓe anti peul yimɓe innuɓe hay bareeru ndun sigiri no ɓurani ɓe pullo on fuuta min mi fuɗɗora e bawuri min bawuri min mi ala considération fi bawuri ko wawi wonde ko jiidirawo jombe teɗo naade ka kawte makko ɗen ko ɗum o wawi wonde sina ɗum fewɗo Alpha Condé ko fappu darino ɗon yaabe Elaji yaabe Mohamed Selou Dalen Diallo yaabe Lansana Kouyaté yaabe Sidia Touré e ko hikki ɗon kon fop alamo conseillali bawuri inni accu wota waɗu ɗum accu jogodiren ɗaɓɓen enen kadi parmi nous ici lamminenmo Sénégal ko non gerdi Sénégal ɓayɓe ndaari ɓe tawi hari allahi wadde no faala dakade ka laamu ɓe immino ɓe fop ɓe daari ɗuma welduɓe ɓe welda ɓe immino ɓe fop ɓe dari ɓe raɗimo ɓe joɗɗini Macky Sall mbaɗin piiji tigi tigi on ha hande o innali mo faala 3e mandat o ayɓe ɓe wonno wowlude wowɗuɓen on noon kadi ɓayi ari jonni nder no juuɗe ƴetti lammini Jumaye Faye e Sonko donc hande son nani wondema Alhaji Sellu kanko e Alpha Condé hiɓe wadde coalition si tawi wondema dans le plan intelligence harati intelligent intellectuel telemma ɗon on c'est tout à fait normal min noon simi wowli ɗon andi position jiyandi c'est tout à fait normal Alhaji Sellu kañum may Alpha Condé kañum may Sidia Touré en fop ɓe waɗa coalition ɓe raɗo ndu bandiru jooɗi ndu hande Conakry mo andanɗa hoorema ce n'est même pas quelqu'un qui est élu c'est quelqu'un qui a braqué le pays et venir s'installer par la force maintenant que tu veux ou que tu ne veux pas ils vont te fusiller ils vont te et ils crachent et si tu te passes ils t'écrasent donc la solution même ko jogodirgol anda ko honto fewtude accen innugol Alhaji Sellu no immi e wowlide Alpha Condé c'est tout à fait normal min noon lapende ko goɗɗo si mi yehi hami inni Alhaji Sellu Sidia Touré Lansana Kouyaté kañum Alpha Condé no dowa wadde coalition miɗo andi komi woni wonde ko 7 10 min ɗo mi wowlidi ɗum e woɓɓe ka restaurant en Belgique en 2010 mi sikki 2009 donc ɗo komi woni yiwde ɗo kon ko yen imo ɓurtoɗen dartade daro raɗoɗen ɓeɗo par ce que ɓeɗo hay nokkuɓe naɓata lagine usu falima en mi yetike on si goɗɗo tawi kanko adna makkon ko rondagol beere e baape on ɗon a wawata considérde on ɗon no naɓanama leydi ndaare tarawuje men ɗe ndaare hande ka fewdiɗen ɗon ndaare kadi wonaɓe wareede ɓe ndaare wonaɓe kinapeede ɓen sina ɗum ko honɗum on tagata kinapaɗe ɗo hecciyaki ko honɗum on ɗon bonni ɓe hay fuu so bonna ko ni ɓe ƴettirimo ɓe naɓi par ce que fiyon o inni o tawtata laamu ngun c'est l'amour forcé qui est en Guinée à l'heure là c'est ce que nous faisons subir là-bas on andi donc hino ɗon kadi haala go kadi min minike min foobi an on wonde mi nani goɗɗo no inna acce ayo acce mi faala kanande min sa inni accen ka yara wo mi añete cinna wiyangi dogete par ce que mi yeetike on fulɓe puuta ɓiɗɗo ma wota ne'ir mo muñal ɓiɗɗo ma ko ne'ir taam ko innoma sa yalti a yehi ka l'école goɗɗo ɗaɓɓitima lancumo sombere nden hay sigi jeɗen saami ɗon andi ɗen no hayɓe sokkumade wattatake mayde ko wotere ndelle kadi ko waajibi foppu renoto e maago ɓe annday ko san an on a fijirtaki ɓe tertoma ɗon min ko ɗum ɗon ɓurani mi c'est que j'ai dit ko kono mi faala wolde téléma ɗon imposol de respect pulla futa yawama lagine gila duuɓi 60 haka wonɗo enen hiɗe ɗaɓɓude mbuuɗi en heɓata haka wonɗo enen hiɗe ɗaɓɓude hiɗe yoɓe teddinge en heɓata
ɗum noon sa été bafoué haka won ɗon hiɗen jooɗi ɗen haɓɓiti ko yimɓe ɓe ngi ne kaari no moƴƴi eyi son poli min mi watta mi falaka min ndi nedi ɗo woto Allah hollande mi waɗata mi tawetake ndin ɗo nedi donc hino ɗo kadi woɓɓe kadi immike sifa bawuri jombeteɗo kala lamɗo arɗo jomba e bawuri o naata ka bale ɗon o joɗɗina si bale on hara wano fewno Alpha Condé si Alpha Condé no wadde réunion maɓɓe on ɓe trace programme ji maɓɓe ɗin kanko bawuri mo andi o tawetake min noon bawuri mi yimo une fois en Belgique on andi mi yimo une fois miɗo wondi e moodiyangi mo wondi e miñiraɓe makko tawi yimɓe ne yeehi hiwragol mo en fait min ɓe arno kamen ngawa ɓe hiwri men on andi donc min bawuri je ne le considère pas ɓay min darita min on tuma men sikkuno hari ko mokkobajo ɓa hari on tuma ɓe nayno ɓe ɗaɓɓayno yimɓe yo votan ɓe e piisi mbuuɗi ka fete ha moodi an tigi ni la woringo affaire politique kadija no moƴƴi kono hara e hoolo on tigi taw sukkodira e makko donc min mi sikkuno bawuri ko mokkoba kono ka ɓe fuɗɗinoɗo bawuri sortori doy e hakkunde yimɓe ɓen fof bawuri immi yey tawto e Alpha Condé ko andanɗa hoore ma ko mi inni kon kadi Alpha Condé sino wadde réunion ji mum ɗin bawuri tawetake bawuri no joɗɗina ɗon e bureau imo jooɗi ɗon imo ndaara télé imo ndaara téléphone makko on haalere makko yona o immo o hoota ka makko hay pusɓe hollali mo ka paale to kanko no wo ko ɗaɓɓerel ekkitagol laamu o yahuno donc kanko on tuma o yehi fi ekkitagol laamagol ko lanɗo on mbaɗete fiya anndu ko honno laamorte sekki hari o jannga ko woni mo ɗaɓɓude laamu mais hari o annda ko ɗum innete laamu sina ɗum min iɗa ɗaɓɓude laamu lan ɗaɓɓude laamu min a jannatala mi yaha mi janngoya nokkugo ɓayna beyi o woni e haalande ko ɗum waɗi si min udditen gite men ɗen wonen anen kadi yimɓe finuɓe joƴude faamuɓe ko mi innata kon marɗo hakkil hannde kadi lagine mi faalaka par ce que nafaali en hay e nokku hino ka naɓi en ɗo o accen ɗon enen muñoɗen ɓe ñande goo feƴƴa enen arɗo o ñande goo feƴƴay sekutore ara laamo ko laami wara ko wari on non immo yaha ɓiɓɓe makko ɓen ɓe poursuivali ɓen noon kono ko ala gisellu ha ka won ɗo wona e poursuive ɗo fi 5 millions de dollars fi avion air guine yeeya ɗon tigi ari présenté ke inni wona min feeɗo o avion yeyte har mi e sellu men innidirta waɗi ko ha ɗon kono ayi ko kanko ɗo ɓe jokki Alpha Condé kaalisije avion je makko jet privé je nangama hay Dakar ɗo de multimilliard ele jaman e tukki kon ko hawtodiri e mum kon fop ɓe jokki Alpha Condé hande Alpha Condé hay inde mum sitaka ha hande e fiyaden bonɗo sekke ɗum ɗo ko yawre men ni enen joni noon ɓay ɓe yawi ken ha ɓe jetti yimɓe men ɓe inni ɓe yimɓe men ɓe yawo en awa ko ɗo noon enen kadi immotoɗen dartoɗen contre ɓe yimɓe imminaɓe ɗon taw an andi sen hendino ɓen ɗon waɗɗen ɓe lewru saria ɓe anday no gonga soobe naati sina ɗum wano ba Ousmane en ɓeɗo wawata en fewjande mi yiltito e inde maɓɓe nden wano ba Ousmane ɓe wawata en fewjande wano oya honno général Aminata ko ɓe innatamo o wawata en fewjande cadre Fouta enen en ala cadre Fouta ko enen woni cadre Fouta enen ɓe imposiɓe enen ɓe opposant ɓe ɗo ko enen duwa wonde cadre Fouta sino wola inde Fouta ko enen en daɓɓatago e wondugo yar hekkana en fi cadre Fouta en jaɓata ɗum ɗon en jaɓata ɗum ɗon joni hino ɓe ɗo inde maɓɓe nden hino ɓe ɗo mi watta ka Bappa Jamiu ari ɗon kañum Mouhammed Tidjane Souare ko mboddi son fala hay son paɗaki ndi ko fintori yilto ɗon Hajja Aisha Ba Diallo siko mi wonno fulɓe Fouta ɓen ko hay si fure waɗi ka kamami yatano mi juulamo on andi mi inni on jogoto ɓernde nanɗaɗa hoorema ɓernde nden ɓernde ɗon nde wallete wona respect hande kadi jogoɗa respect tawe no hande na ɗo wonde min hara wallin fure min hara ko mi wonno Fouta Diallo mi yatano mi juulanamo on fure o rondoto noon fure ɗon habbo yimɓe makko ɓe kaw jokkoy ton ɓeɗo fof o cadre Fouta ko wonna e nande ɗo fof ko fenade ko contre enen fulɓe ɓen contre sagataɓe men ɓen contre cadre ɓe men ɓen mbayalaji sellu Dalen Diallo connaissance mo mari on kaw natata ɗon ɓe wodata ɓen président je ɗen adnallan foppo no andi alhaji sellu Dalen Diallo ko contre ɗum ɗon ɓe woni andi ami ko min yon kon si mi yeetike on lagine pullo furtaɓe gono ton ɓe ala ngandi maninka ɓen no andi ko mbo woni sellu Dalen soso ɓen no andi ko mbo woni sellu Dalen kono pullo Fouta on considéra sellu Dalen fi hon ɗum koko min haalata kon hakkille woɓɓe men no ton ɗe nafat donc hino ɗon kanko Hajja Aisha Ba Diallo Ceerno Oumar Ba Aliou Donato Diallo mi andanen ɗon hande o Donato mi famal ɗum ɗon l'aise mi ala contre ma Mariam Sénégal ko Sénégal mi jibina mi ala contre ma kono mi cadre Fouta Diallo ka amen menen men heɓay cadre menen ko menen woni cadre Fouta Diallo si a nande ɓiɓɓe Fouta Diallo donc iwri ɗon kadi yehi Tunkara préfet Ceerno Boubacar Diallo Makale Traoré ha oɗo noon
mi sikki sina hara mi faayu oɗo mi sikki hay fulɓe ɓen kafatnomo darnade musu si mi faayo ŋacce hakke donc ba Ousmane mi yeeti kam on noon ko jiwo ko jiidirawo jombeteɗo kala lanɗo arɗo jombay mo naada ka palle joɗɗina toon fii ko huuɗora mi annda noon koɓe watta kon ndey komi wota konkati mi falaka rondade kara yilto ɗon général Aminata modi Aminata woni général mimi sikkuna wonayno daroɗanɗa gonga hara na fenande ma sœur général Bachir an hay serpillère min mi an hay lincum komi fittira suudu an ɗum ma paɗe ande mi falaka ma donc inno goɗɗo mouvement de Fouta Djalon ko ene woni ɓe accande e ŋaccantaɓe ɗum ɗo ko sofinteɓe ni ɓe fof maɓɓe min ko min haali dey je suis responsable de ɓe mo ilo ne lalan ilo watalan nelde papa jamiu haalaka komi inni ko sofinteɓe ko haddinteɓe ɓeɗo fof ɓe wonata cadre e hoore an ɓe wonata cadre e hoore hay pullo goto donc son acci koni on jokki ɓeɗo haare on falji par ce que ɓeɗo hay nokku ɓe naɓata ɓeɗo ko cadre de maninki awa ko cadre de to géré kode ha sigiri ton ko cadre ɓe maɓɓe ɓenno ɓeɗo hay bareji ɗin géré kode sigiri no ɓurani ɓe pullo Fouta ko teddungal mo mi yarno haɗo ɓaynamin to woni ka ante ilo haara mi hewti dow ton. Merci, Sir Khadija. Joni haray fo mum live on juuti mi areta e moɗo parce que ɗen jogi ɗo ɗuma go kadi ko waddo a wadde donc haray na ɗum tan on ɗumanta ko divers on mi aroye mi waɗa e live pour l'armée guinéenne, je m'excuse ɗum ɗo mi aroye joni haray ko ɗum wiɗen voilà à tout à l'heure on no wiyantelan je termine ici miɗo yaafini Bouy ono wonɓe ɗo ɓen fo vraiment merci beaucoup pour les cœurs, merci pour les commentaires fonike mengue Jules, Souleymane, Tiangue, on faut modon, on weltanama, on jarnama. Vous êtes nombreux, vraiment. Vous êtes très nombreux. Miwawatan lintu dem fou. Elias, Ba, les cœurs. Sincèrement, c'est bien. Si t'as yaouri dans Djogitor de ni pajon, c'est bien, c'est très bien parce que kodo marden ko communiquer, kodo marden ko dénoncer. Donc, on y ko fait un diden. Donc, vraiment, on a vraiment toujours des informations. Des révélations haray ko ɗum ɗon ne waɗi si tawi hawri ko il faut dankitoɗen page ɗi moƴƴa voilà haray comment dirais-je mi ari ay live spécial pour ɗum ɗa je m'excuse très fort je reviendrai pour les divers je voudrais parler de l'armée guinéenne mais ça je reviendrai en français pour ça merci beaucoup haray à très bientôt.